Akɔnu kwala ba mi gada kan kwa mi le Ewenyigba TV jakwa na subscribe na like mi apa video agba mi le nu fon ko kunde assembly pe ekwa ke dago ala alka nu college me eta agba malazima kla Willy le Dabala Junction Willy always on Ewenyigba TV yo akpa ba nyama ko mon popo ya aba jela Ewenyigba TV akpa no akpa e maka da akpa na adu metoka ta nyam ko sala ka ta ma da akpa na ma da shada abale na biama na so mi afa assembly a Akɔdada Dabala adu nyonyon ti a nyama ko bo anyo okay ma ko bo anyo yika okay Akɔdada ka baga fiala amayo ko o stand na mi fiama ko bo onyo yika no maybe what to akpara mi anti na ko do na na ebe anyu a alaka okonyu you mababa anyu cho mi akwa Akɔdada da anyu alo ameyoka ugbona ameyoka ugbona wo time ba anyu lo ala ba ameyoka ugbona la mi po ba ma ro la ma ya flat won wa tan akpara mi anti la dukwa makata nogo kwa alo Dabala Junction afia ko okay la dukwa makata nogo okay aka magagbo fata la Dabala Junction la Dabala Junction molata magagbo Dabala Junction to okay okay ka enu ya enyobe no odo ekodawe ya afi novi abio na na wom over to you achieve na me you face street lights Pitoto ano gata me cleaning ekata eleba yine na mafia alo abele na na vinvia de mana mo aleba da kona yo na mo leba nyema hama madaku hama manyo na na mo lebo no na mo na me la duma eleba mi akpo ameyo ke watan akpara mi anchi la duama wakpara duanchi amaroli o la duama o pa unwa na do la duama aja duanu okay kaka mo la assembly mo okay mol magbaba position mama tala bana mitan wo jeshi demo okay na ma okay eba madoli o tile ntefe won ga ke mol assembly mo on to mo dizi agada assembly mo alo mo le mon popola na o na agada assembly amo okay magbaba mayeba won to mo bo yo agada assembly amo akoba aduvi I don't know magbaba good citizen okay good citizen na be anya good aduma vinue kwa alaba na practice enwi na dua amoli makoba Dabala Junction makwa marakara matwa dia da sira mamanchi yenya nyafa GPR2 chairman GPR2 chairman magba mala assembly mo manya assembly man okaka akoba GPR2 chairman ma agbagba jamla duanchi agbagba jema le gobana if you na va Dabala Junction duma chanle akami apo duamala na mobo yo dobu wono fukpam ano gidigidi omla moto a aba jagba bana mokata ba to if you na be that for that na va moto na ba moto abanya kpo fine kama ba ko be fe doda si onya afia alo assembly fe doda si onya bu fanya be GPR2 top chairman alo ponu no la if doda si alo ifa doda sie no wo kama afia ba ifa do onyo le ba wo alo ko le ba assembly na we afia manya assembly lo bo we afi kaka assembly motan we ye ava we ava we aba aduma vie na aba akojira duan akojira duan e o jagba atan establishing manami anyo nami anyo ko wani na makwa amotinya ba iya we alo mana maraka nya amada halia no wona na madi maraka na sefen ko ba iya simesi wonu yo ajana na malo ya to madi badagba fa la anu aja madagba fa la anu ka aja mi oma yo ka minya duma bi mi dana nku di witness na anu akpona anu mi ko ba aja anya wi ka wo anya wi anya wi akal unto fon pokotinwa nuka alun kada kada na poba ejebe amelka be onye assembly hopefully lawa ojeba wo ga kam wo mu alo wona na enyu aka ofan ko mati onu amarka manyo
Gadali, Gadali, Poloba Assembly no awo. Le miapo area ma na makpo ma magbo miapo Dabala Junction area ma ko Dabala Junction kwa. Gadali. La ba Assembly over since over gaga akwa as sovie over miava da coffee mi va kpo over na no remra go. Okay. E fia e mo ha wo hia la do amako ko. Aben ka wo ne kpo Aba clinic. Okay. Clinic. Okay. Ta fe ba clinic mal clinic maladi amo. Ga kama ko mo nkokpo ya mako ayo miafa assemblyman avoda nko. Okay. Avoda is the person. Ye clinic ma goma jamla Dabala Junction. Okay. If you like them you mi atama po mo la clinic mo. Kaka so many time mo da ko vasra vi fi ovaso kaka via da fi mo ba goma jama. Okay. Aba wo bana amababla na. Okay. Type mo jimila ma. Okay. Hema avoda nto le woma lo amade le won e pasie le ma Aduai wom. Yeah, aduai wom. Okay. Okay. Da anno zivu mawio Akɔda we do for afi over wom. Aka eti bronya da lo fonu kokuda hu suata ma we vai aso afi ojegoma. Oh, ya go me pa fi na ma ko le ma. Akɔ na nwa goma jeje avana da ma mitan wona efo sa da ko. Aka na me pa wa yi na nwu favo a afi mi ha mi gbona ba mi awe na du na kpo data ma ka fi aba nwu gare over yi. Okay. Aka avoda ba aga gbona for assembly alo magala hobibliamo. Oh, avoda magala hobibliamo. Okay. Kana mala hobibliamo kan kata ojebe ekpende aduanwu yobele clinic alo do dapatuma. Mala hobibliamo. Okay. Nkata fi oba ya. Nkata okpende aduanwu fia mala hobibliamo. Yobo no to clinic alo do dafa kojia. Okay, apo makpo galaji aji adako. Okay. Still alaji aji. Okay. Kaka mi gbo nka via adako suso ni. Tanya mi gbo project ala bo we ho na mi. Okay. Na nya duvi ameke je be akpara du anti kwa. Na adoro lede. Ne mi nya gbo va pata kwa. Mi je gbo mo na mi. Amaga na nagaba da kami ile ashina. Mi atama de na mi. Okay. Ebo na mi da kono de livu so nka visu ya rafi na be jena no goma ka fia ba hama abazu aba amababla mi ababla ku. Okay. Ka to nyade la si ofifila ya na kona amekanu la hubibliama be ubona be wa da kona ne onye assembly members o alo assemblyman o nyade la si ofila na ko akona akomon ko akopedon be na odo anya la sinya makono anya visu ya ko la sinya makono ba ve wa vaga fia mi da kuku no wonu ba no kojima no jagba ameka musatan roshi kwa amama na jawagba no kojima jawagba na una na va yenya duato yo nya ba wa ko na duana ya na va ma kwa na jawagba no wo nma no jawagba no wo nma na duana tan ayi ngona mi abale aka ma blog mako nya for GPR2 chairman Mr. Mango nkoko de mi mako kwa wo example na na ma jimile ma mi ajagba mi no wo na mi afi wo no position ma fighting. Mr. Sofer mi for GPR2 chairman yema ya manya assembly member gaka ela gbagba jele na won na adua okay if you na gara mi apa ya da ma fa ko o shower stefaro won wo shower na madrova adua ma obe eji tefara jimni ada shi gomo atun abe bobodo afima tefara jimni awon nyata ta vaya alo chanva ya nma da kamala duamu ma da kamala duamu afima ga tan la basa okay yo ta nu pola mi ga mi asagara afia egbefa wona wa afia ogava seronye mi jagba na mi ano eji na mi ano de kan kpla mi le Ewenyigba TV ji azo ha enya na du no via de gbo magachi nyagboko ta mi jagba na mi a subscribe na mi for channel mi like it mi me na no via de ha ka ami apon komisa enye William Gale le Dabala Junction ta akpen konye Christian adiabo alo civist nyen konye mi klame